ଏବେ ବାଜିଛି ରାତି 2:20। ରାତି 2:20ରେ କାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖ ବସିକି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାଲି ପାଇଁ? बहुत खुशी। इस माने एते एक्साइटेड 2:20 हेलाई राति आम बसिकी मेहेंदी करुଛୁ। काली बाहुड़ा यात्रा अच्छी प्लस बाहागर दुईटा से एंजॉय। ओके हाय कर हाय फ्रेंड्स हाय गाइस। नाइट मस्ती टू सिस्टर। मेहेंदी केमती लगुची कहवा।